Ćao ljudi, sad će snimam labudu. Ovdje dva velika labuda ima. Samo moramo da nas ne primijeti. Ono i tamo vodi. Sad će ih snimam. Eno vidite. Pogledajte pogled kako je lepo odavde. Baš dobro sredi ovaj most. Ekstra. Nisam pitao da li smije se prođe, vjerojatno da može. Ima staza za pešake. Baš je sređeno je. Prelepo mjesto. Samo da je lepši dan za slikanje, ovako je tmurno, loše vrijeme. Uopšte nije za slikanje. Malo da je sunčano, lepše bi bilo. Tako da dođite pa vidite. Ovaj most ima mjesta dosta za pecanje. Ima i ljudi sad pecu dosta. Ako je zanima, svratite na most kod Bubljaka. Tamo je onoga stario. Evo ljudi, bili smo da vam snimimo da vidite kako izgleda sad završen most kod Bubljaka. Kod novog Bubljaka u Pančevu. Snimili smo kako izgleda taj novi most. Stari je ostao isto tu, koristi se i stari i novi. A da vidite kako je to sređeno. Evo ja pešačim od vodovoda nasipom, skroz sam išao pešaka do železničkog mosta. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte, šerujte, komentarišite dole ispod. Pa se vidimo u nekom naravno koji pozdrav ljudi. Ćao!